Kikenhun sang Bhalang na Ribhoi district hakasipale jagatayo gila leiban khangkhardab biang shipor ka toll plaza la nega khadop lum khajana jaka National Highway Authority of India paham maulain Ribhoi district namar ka jingmutlab ek jingdawa banwen ka mardor manager Ugagar Rahman kini kikenhun sang Bhalang kikenthu bi United Hinyo Club Movement, the Confederation of Ribhoi People, Barka Mekalaya People Social Organization, Balaya Lamda Uba Rainbow, Ronnie Jirwa, Chairman ke UHM, Uba Marcus Makri, Secretary ke COP, ke Kong Meralna Rendong, Nongyalam ke MPSO, Lembat Kiwei. Kani ke jing lektur juki sing Bhalang ban khangkhardab ya kani ke khardab kade ke belajar mentala ASEAN Arwan. Ke jing dawa ban wengka mardor Ugagar kade halor ke jing keno bulale he le meng but wengkam jubor klam dawi kinong trei jo kadi ka khardap ki bade ki khasi lakin noru bo nu brio la pen iru ya kajing le meng but kajing bam khin snap wadi ki bor pen yach nong jo ka paham maulain ba min don bale hang ne tip min don ki sia ki ngala ka por ka por min ka ni kan na hang ne halu ka por jan mi don ne ka daw ka long ba ko nyang ne ka ri nom ja nang ita si wala da ni na ka leng nyong Batang ni wat fruit wan hang ni ngap ban penyap te yu ngap ban bek te yu kalau mengita dia kalau ngita ba ngap ba bai huk ar bai kruk ngap ban idinnya tu yo jarang ne tapi mudon sia wan pot RPC ne kadang-kadang section ka mudon tang bang ngap nakaleng nong ngap ban idinnya don chu nu lada usiam jong kami kalian film jong asam bro ban pensuk ada don ku ni ko sino ngin nam jong Rasa nak kalian beri mo. Labu komplain sa DC. SPU ngada po. Secretary ng Damanda. Secretary Council ro labor ngada. Rehadu mentaro kampoy sino. Kaman si hawan hino. Ban remove na kala. Ako ping labu hapot hana chok biro ka ayo. Katu ko kopi banong ban remove no ni manager lada kwa jeng sok fanhang ni ako cha. Kataro kam sini Re katuro hadu menta em. Lalai benai lai benai don. Tapi ka menta ka long betang gawai ban ben. Kwari ro arsi na sin sim na kabriyo. Nakaliang kasi la aji ka sa manager beri kuat demikian. Kuat ang Kuasi udah kamar sore. Laisian. Ngingin dai Am kani kalong ka kami ni kalong bawa respect ya sentiments yang local di local. Apabila ada ubriu mana bar respect ya sentiments ke jami. Balik minum kami Batahi ka sini di bawah di ban mi orang ni. Bangsa suyu di kuat ban hidup. Kami ka kopi ngilabu. Ila ong bagi lagi man ban kemuki. Gi nakalian jong kasen MPS wan ni namarba ni don chibun ma kita ki jing sngo habaya dei bat ka jing bala jong kini ki breu bala ni hoi ka jing bala ngila ban ong ba dei tang khna ka si dei tang khna da khar oro ngi di nong bala tang ngim kwa ing bencha nyon be dika we ka pakon spok sam mentah ni ni wan hang ni wan ban pa ni ki documents na manager shimla ban ai Batang taruh deh, lah hirup ban say tang iway ikot iba ulak ban pecisya ba wan ban business ni. Hoy, ni pediang unu jaj ban ulak ban wan business ni tang ba uday ban business hakor kom go badai bat kumti ke basyai. Wat mangir ngin lep ta, wat makir kin lep ta. Ini apura pra breu rei kaji sisya ka de ban don ahmat ke. Tang na takadaw ni wan hang ni ban ya keren ro batu ni lakwar ban ya kendu personal batu rei umla ban wan ya kendu ban. Bat menta kasien ke bamta longsan sien bangwan ban ya kendu batu rei umla ban wan ya kendu. Kajing kali jongai balai bo umla ban wan. Kai ke pelong ni ubun Patrick umne. Hatu la da umpa ban business ula ban ai di kuwai. Ngila ban pediang ni kinu jaj ban rib ke bala ban pensisya ke. Bat ke bala ban ai ke jing sai ni pe ba Patrick ni. Halor kata ka benta ka ba pi ong ba sadon kata ka jingle bi an hawai dei ka thungkam thungjam. Hoi nakaliang jongi ka snong. Ni da peremjul ya kane ka yau ni manager pushe la ni nyu ben ngi no lam snong. Banadu ka lai phoi terjan miet khar beje ke dosi ka ba ai mensha ka lakut redu menta la de sautorik khan ko yang ni maso ban ai boram yang ni kiseng gi bala wan ban khabi ban pet habai dai ka ne kam habai dai ka jingle thumur jo ka ne ka company menta